Salamu alaikum watukufu. Karibu jamada, salamu alaikum. Mama Bilal, salamu alaikum. Watukufu ikaunga mjiao, ni mwanama ikaunga mumrambole zina la dhimami humvumbua. Kanja shida na rambua, nga mjo hunswami hao kaya yodola tsa wakati huonesema zina. Shanga mumsalimuni ni wanama nyonsi pia. Fuad Mohamed, salamu alaikum. Nasla Rashid Abdallah, salamu alaikum. Amin Sharifu, tukufu, salamu alaikum. Madi Mohamed, assalamu alaikum. Mwanama Mlozi Alawi Ndoaze, salamu alaikum mtukufu. Wanama ikaunga mjiao haina njo ujangili wati onole zina la dimartu kuzane ri salim yaneze salamu za tasi kale ori njuhana tasi ndono ndoleo kaawa nurlo banu karsi wala zandongo Hamada Mshangama, assalamu alaikum mtukufu. Leo inu ngaibidio rimweleza nukabanu zenongo sanga zendo zanjenzi yani watukufu ebenge yabo la dhima na mpartageze direct haina mwanama le zinali joho ya banu ngabura hanatsuona shanga johu jangar johu salimunyana kakabatsi nongo njema mandu andu tukuzana wavumbulane madzina hini mdu yao neso kangamibana yabo na ristahamili mnendu mtiti dabo zenongo ngar johu zandisatsi halebanu watukufu na mjie mbabi bihaki. Assalamu alaikum. Shadhuli Hassan, assalamu alaikum. Abdul Salam Ibrahim, assalamu alaikum. Fatima Sule na mkaribu watukufu. Mama Jalal, assalamu alaikum. Anziza, assalamu alaikum. Momo Ali Alawi Yusuf, assalamu alaikum mtukufu. Msalimuni nyonsi pia wanama watukufu. Swanza njeni kemle hakuleo yawo karinauka wale huandisa Yusufu Muhidini usaunjia, salamu alaikum. Karinauka wale haku nga rijua ndi sati haleban au tsahari silati wakati Ubeidi City mafani tujuru tsangu anjiao marabame njo tukufu hanyu na mkaribuha winji lirshinderike wadzima ribeliliane harumwa. Oui, j'ai déjà salué les voisins. Abdul Salam Ibrahim, salam alaikum. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa shafi'ana wa maulana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Mwanama Abdullahi Hassan, salam alaikum. Kwezi wanama watukufu mesilamu wa Komor walio honda nime Komor makatika o do natsawa njita mkeinu ano walio vonze mwe Komor wanama ikaonga walio harmwe makazi ya hema behewa ya kizihiro no walio harmaze prison na rombeze dua warohe yabo insha Allah ta'ala. Watukufu ikaondo mnidungawe makatianu ano wajohundunga bandabanu ngamu mtosoni hezentosa za kisalamu za kikawaida nimwabieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwanama Abubakar Samira, mwanamshangu Abubakar Samira, salamu alaikum. Si jabano kwa leo yinu iliri jeri uonese zaidi jumwezo kaunga rambao henu siku mahususu haruma periodi kao isai kurubia. Anama Fatah Ben, assalamu alaikum. Wakati kurubia haukayanga mjauka ya usiku wa maudu ngarendo haruma Afrika o ngarendo raonese kweli ngarendo rabuwe mishinzi. Tamim Ben Rijal, salamu alaikum. Nakshi Ahmed, assalamu alaikum manam. Maudu ngamjoka maudu le 23 yabo yambilo kashe ndakatsi hule nakuma kama maudu ndeze investituri za hema gouverneri wa hema Popotam. Shazema dazani hansibanu leongizo madambili. Imada ya handani ngejo kurubia haruma le suala la husiana na ya feri yahe emiro ya majika omrudi miyono isiho sikwa jana uharumwe hambu mausus kao monokata ti partage video yabo yaho mji wa Mitsuje zenowe kao lo zambao nuanruwahe sirikali hele swala linu ubahani kao zenongozi wa fotoha habo mnyezi mgu ya saha nsuka kabatina mnendraji itotibizo ya panga karidu jahamada, salamu alaikum. Yabenge yabo le swala la mando ngarjoka ujaredeze au kaya kwezi wanama wa Komor msidiwazo kangabo pneza tulwa mndo harumemba jini uharumale pare la tulwa nyumeni nga mweshele yao basi wafanya hamkonsi waho waziwahe mba jini wende waka ulaani shetelwa shila bali wende hata wamba ukaya wenye ufanya zenongozila walama adui walama krimineli
ibidi hata watifungula nao parswa ulwa rihaba nuri lahani Mwenyezi Mungu ajaka wajibu heni da ukaya inwaba hande nature ndi afanya zila nensui la lama pino ya tulom ndo mwono ate pareke jamenye hake janda nongo shando tsokare wanduare nge mapne wakau fanya manifestation waonese risala ya ukangari tambi hao wajuha wamba zila leo zinu zija hauziro na onde warambie abole swala la mandola hatuleo hizo mzebelu ya hamba harumale swala lahe umro wase ehambu wosi kwa jana nezema alizitsangwao nondo alobo nzeri lona ushahidi okanga mali hata zabe haruma mji na ngoni mwa miji mihu ya hambu zema alizobala watandu hunu wazibali onde wazinyanganya warudi wareje ye mijiba ke hali la wiyo mwono wafanyi wa konferansi nkuu ikao iko representewa ni wanu wa heko zepu wende hata wa evalue 1 miliariza mapesa naya ukayonde abidi ya sedie ze 60 familles ikao zire manele nedega homro wa mandoula kaora hata kwa jaboa unutsa unuja uja kartu jamangu wa joka hambaje ibengabo le swala la hangu la mando ngal joko kansar male swala la homro wa maji kaundo wa siha u harumwe hambu minhum mono harumwe capital inando mjua mitsuje ikao ngeba lazima ndamano zinu za usana na investiturize dwanza zandisi nsu aminu kanga bombu joko nenda honze nde yatsa hebo ya jare hatojolire ngal male pale la mitsuje wenda haukale bwelisa lunjili wa ni Mungu na zinu dizoa nada mwanzo adu aminu kaba Mwenyezi Mungu oyi sikukanga saru mafuraha shanga nzo wandu warengensi ya hatu wadoku balize risala Mwenyezi Mungu bahari beshe yao nezembu dari remao ebengele swala la mando likansi uharmale swala la homro ikao Mwenyezi Mungu jo hafadhe masiwa yari hafadhi sonsi pia baka batsuluhandi wa mru shanga nzo mru wakubale da neze risala le swala la bil alijoko njia harmale swala la investiture kaos kwa maudu ngazandisao kwa maudu le 23 mfumtsanu msidiwazo kaya ramwali ranzuani rangazija ye ma gouverneur ma popote wanikiwa karitsuju wawe ya voti wanzuani ulo ihongazija ngujo kahenda nzuanende yafanya investiture karitsuju almuradi maudu zenongo sanga zitsanganyao yabola di marjerina nuzanebanu rambilane za habari helizili no wako mori neze fikra za hao harmwe maswala yana yaude maswala mailir jo yazia leo skanzani kazele suala la bilali na fatahu uhusiana nema pesa ho heji ya deturnewa neze problemu zilu yabaha ne konferansi ya fatahu shanga mndonsi le suala hilo lijelike madama husus haukaya le suala linungilo na tedebahu le suala la hezemali za heji za danganyiwa ilona rilihensi rambezinu leo rijera bezo sikundo ajima na maudu ngarandiso investiture harma quelques jours yabo ngaranjao harmwe ele 26 mai kwezi wanama watukufu kabla raha nejandi sa zemada gamjoni uhusu ribehe taarifa mbili taarifa ya mando do ujuza ukaya wana wa Komor ensiatu maskini haku yemijia hatu kejakalansi zwani wandu itotsindasi heli kao makatisi hamba banuye serikali demisione shwando alona mamlaka ndemiji shanda bwe miji watsojo kubali wasihar maze idara warengaze yezi hizo wakansi haukasinderi wa hao zela pitali ruwa hazele ekoli ritaze nzia ritaye maji ritaye omwenje haini mbandongo pia wandu wa he miji mahususu nde diaspora sinderi fanyao izo sinongorjo jauzia ukata zensinkuu izo nongo kaunga sifanyishi hao zeon Jesu manazakanse manazensi zinisofa pia da walo association na wandu wa himiliao bao wesengia yensi wandu wa tito rejedi ngoni pia ebengenga mwanzo ni taarifa muhimu bana nimjuzanu kawo mji wa hatu anido hatu milembeni etsandaya ya mfumbili jao kaunge joka tarehe 20 na ndadaru ya homwezi wa meunu gwari parao iho Ivry-sur-Seine uharumaye espace Robespierre ikao ngwaona journée culturelle yendao ya hime hahwenda wendeleye ne matangazo ne mendeleo ya humsomo wa howana ya association wiyo itsobalale zina la mendeleo ya howana haukayo hamba association pour le droit d'accéder à la connaissance ADAC yabo ngaranzao sontipia risane hasonsi riwanise rihimilie mendeleo
jokwandu wanu wanandika ngwanzoa wahe biblioteki ngwanzoa sedie zelekoli ngwanzoa himilio wana wasome yabo wotside mwana moha tumine beni ya tsandaba itside joka beneficezo ngo hizo shabo deni mwana wa hele bavu bali hata wahi yonsi haukamtsido aso kabanunga bwana walo mijini wendo mahale ndo wakansi wa somo ngabo mdula o mjini hende mahale ndazaya yabo mwana ola sana nde hamana wa mijimili ngabo la harme siwa hendarme siwenda dola yabo wana wazabala wala wana walona simbili zisiwa zili wanzoa profite donc yamfumbili kao de le 26 ngarjo sana sonsi pia rifanye déplacement rikeapo tendera himilie wananyasi wahe association yambao association pour le droit d'accéder à la connaissance ADAC yalawa harmomji wa hatu mimi wa milembeni etsandaya rendera himilie risaidie mendeleo ya homsomo ya hoana harma journée culturelle ijo handisa gamjwao zelera zotsoka antro saya 8 saa shenda wandu pia oshinda wakayabo akaba handongo zinji yaborangu safkare nganzo wandu wateze nkabambonzi ngejoko kaya Ivry sur Seine uharumaye espace Roberto Pierre yaboni mrujola wabo metro d'ailleurs kana ukahule ngujoshinda Paris wondo pande wa hele swala ngamjordini DJ hosoniri joyi hate publication ngamjoitia kabo artisti menji minhu de manya siburgiba wandu ajoko anima harumaye journée culturelle hiyo kaba joka na activités zinjika au nyuzijua kwezi watukufu emada rahane janji ya tena ngamto taarifa ya wafati kao umsibaunu remesonti pia mahususu de meslam haukaya yamfumbili ya juz wau ngambao hari shababa kizanketi zimene wao shando kaya raisimu ira hafariki haruma ajali ya helikopteri kao hakahadungana na ndushenda dande gardikoro wahesha wakane waziri waheza habari zabonze yiu wandu wakabo pia wafu za habari hizo ya daula ya Iran wabu anketi evenge abo handani dotsojilana ho tangani haukaya yonsi ya Kiislam gamjao mikataba ya kaansi ya he Iran Komor njoka Ahmed Abdallah Muhammad Sambi mgwajohum hafadhoba mialiyo kabati mrutso shere ya raisi Iran wamba Ahmed Ninjad kao hatabo ya sabonsi haruma o raisi wahe haonesa dalilu njema ukata kahundi haruma ze metroye pashia yene maranya yehenda yesomesaho universite hakola professeur wa universite hakara isi hahisaze ya zizakura isi harejeirani ya Ahmadu Andupia kahenda emindu norengaze metro rikawone swata mafoto ya Ahmed Ninjad raisi Iran kao hakaha jabon siju ebengewo iraisi aja ya mrenge ya ibadala haruma ajali ya jirika o ngambawe ajali ya helikopteri nuiu kabandu ambao kaya zika andaru ya hende ya hawa kartujua yu information verifiye kartujua garjoka hosonirala hunu kabati mrutujua lebali lozen suzinu baina ya he Israeli na Ira hasibabu yandisa ukaya ngabo jumba la he balozi Iran ya kaharmansi la rema ni Israel ye Iran hajahari poste hareme Israeli directement Israeli hazilwane ma occidentaux ya tireagise donc ukaritu jwaze circonstances zilobani ndemana buko wanada mabanga nzando do kama attentif harmazeno ngozi jiro arme dunia ukati mambiani ukaritu doje afilisha kuheze ngoza hizonsi ndongo zozi jiri abonga mjona armazesheni kuza dunia mahususu hunulaya yabondo tsoka wazibiri bahi shaka mtuo naza exita mandeka Israeli remo hauba jindongo tsazila wakaori enflamme banu hotso to waheni wakati mru yendo buli ya tsondaze ngozi langu za actualité njokaba haze strategy ngizo zinji wala msili wazo kaya Putini mono kaya hakanza ya uwe wala yaka aliyewahe ya kahumzingaledi fai nokaja fanya ndongo zinji sitsohu jaukaya hautsena na helikopteri hafu zisizabala kabajabulo anketi kapatsino ngo ya boba karsujwa mimi nsu amba kazode zajira kwa mimi nitsimro mena anketi shanga sine haki ya manada muholiho siwandika usijo interese hakuna zongo jiro arme dunia makatiano rido shindare lewa paske halema rais wako ufanywa kudeta hale wandu wakauliswa sumutsazila hale wandu wakamvise mahala zetinku zinwa ndo ajawambango aziyoze ngo hizo
Karitsu ujue kaitsoka unumvando wabula, on sait jamais. Chasi singa si harma le tora wamola udo fikir. Ebenge, sikarna habandongo tsoti lizora saraso marijuao, wawuye helikopteri ya hahe, hadungana na ndushenda wafu, minuhu, de waziri waheze habari zabonze, yondensi ya Iran, wonde raisimu Iran, zenongo zozi jiri ya mfumbili, madzo yae normalma ya kaubidi nga leo mfumne. Ebenge ya bondo hale manza mguya mrehemu, ya mlazeba hanu wajema eno wana anyemesilamu onsi pia, yonde message ya bili na kahanzani juze, gamjoka wanduwenjua komoriwa sawazijua, shaika wajiburi mjuze nukaya ye raisimu Iran, hauna helikopteri ya mfumbili ya juzi, hafarikiana ne dunia yena ndushenda, minhunde waziri wa heze habari zabonze, ikawo anketi ngebulao ne ye daula ya Iran wajue ze circonstances za homo wa he helikopteri yenu nomfo hao. D'abord ça révolue harmon sujet yo. E sujet araru do hujaru mwa le hadisi ya husia na nezabari za hunra de bavula hambu ranguju zibahata janema siutena wo mroru dusi. Harma saana neza masihu riwono wananyasi wafanya posto vanu warduone soka wo mroru dupo au kauhangosi hao. Republie mafoto, republie za video, zenongo pia kabatsi mrutuzi jwa bwa komorukaya, zilatinongo za fenomen. Shanga imkinishi hao ukaya. Nze watu belu, wakati enda ambaze nongo hizo ambakaya, zila montage. Yani bano andruanu wasa wajiansuka kabatsi nongo, holio wasa wajiansuka zenongo zao pia. Zitoka ansi hoto, duamba zinu senario no panga senario webeha, kozijo ujakoliwa zi amini timpaka, ziwa sulibon komojua unokangwa roho zero hambeseo ndesa wajamba kabanu kweli. Shabati nizo heni ndongongo atingozi minimize. Ndongo zajiri wasikwa jana, haina wakete wasi hamro haruma ye komor, hawa haruma leba vlambu bailo harumenga zijahondo mala ukao sahaku onrutu ambanda unu. Bahoa jana ushia letiho. Zinuri sala, karinojo hambazindo ajina, oimnyezi mgungu na mzo obinadamu wahi mausuzu. Kazijiriwa harumansi zinje makati ya mwiso yanu, shaheni mnungu tsokuobo mwawao. Zenongo zari hunda zila. Zila tinongwe kaonge bido wa komori wa kensi bahijao. Tejale zahale tso jamba lifu hamono le esandre ani le gabalila li somi jini wandu tso juha waka harumadu. Ye juu zenongo tsa zinunga zitingo siha a repetition. Harumandungo kaondu kwa tsu zilinda, shawan rambo ziviri, zirudutse na zijazifanya dega juma ze dega zafanyishia. Sisi kartu jwa leo owandu warengensi otage, wajoko junda haruma circonstansi indini, haukaze nongo raziona. Valari wono ezajiri mitsuje, shabala karjao nezajiri dangwa nezajiri nyumazaya bambao. Numahale hopia ukaye umru wa leo, ufanya dega ikao, nguo mzino ndondondo. Na banu ngebidobo wa komori mtidozishi wa ukaya, mitsuje uyonga mru mbaba ya trawa ya tuone hata leo, gabo mru kao harumwa mru ulotsena, gamkinshoka haremani mri hafariki. Donc ubanunga bo dégâts ka ongiso matériel nada zilari onao shata ngabo perte humaine haukanga bo andu hafa ngabo mria hafa ngabo mria tawa ngamonawe helize nongo zilio yera ngo sawo andu wala wako henda wazuru maona belu maona fakiri wa mdadabi maona tambabalu kumani ze délégation za jwa zanjar mwemijila pia le fijo rafiki en tant que dramana yeza nongo wandu wa jirwane makafala wa josibuti wamboka wa hundana na reparation za haraka za ushinda wandu wa ziyeza nongo zilaze ndo jaharaka ndongo hindi. Yabo nganzao wa komori wa wajelewe paske banu mimi juzi sifanya posto banu tika uzamba ukaya karitso lewa ukamkomori hakika ze fikra za habazi sonda zijifokalize uharuma mbando ngonzime ikao yora haya dunia ni yansu nzima hamaule vinade mashuhuli ze hisaba la bahure jarmaze tabu za usiku neze shida udamba kutsunde nduwa halema na katsuso makutunda unono wadiwaze zinu za ujuhari shemeze na mbeza nongozirunda wakai ntika waida kalijambe mara isi wajabon sijupi wakawema shazinu zirundao zinu nono inutika waida yahe mwana mkomori donc ija wakati mshinderi juwe engaranza uhindi senongoza ajiri zila hamande heli za hamba le bwelilanga li joubelwa mijinge jore je heli ya kaneze tabu za hao neze fami za onda neze problemu zila
shaka mnauona mndu ya sane ya juhe ya benongwe kaozi mhundu hawato wahundwane lekafa kwa na usubuti waparaze media wafanya konferansi wambari dhulumishia hata haba inu karjonda msaadetso kayonzi na abotsi na ulawo mwambia nukaya wakomo ngabo mali za hansi wa mahusus yokesi ya hansi wa neda ula komori timbaba lukumani yongi waborangu azali anirangu aswili ukabweja katastrofe natureli ndongo hamanda zinu zijiri zemali hizo zirumiliwa yensi sedasanu salamu alaikum mwana wahe sersi mwanama Hamadi Saida salamu alaikum mwanama donc yabo mimi tijani jeni mwambie nuka na mfanye jitihadi wakomore safarolo yinu nyinyi wa mitsujenga mjwauri nikiwa information ka hate nyumba mbaba lukumani wiyo itushe wa shandu kwa tusubuti wa bula wa filme shange mkinho kango mengoni mweze nyumba za tushewa safarolo yinu arumale balini ngamonawe heli zanongoza ajiri ukazilati nongozi lo nyangu abantu ngabantu wenji wabao harumaze nongozinu shawatso zingara shetikadi ekamushia mruyamba haribelu hamba ukazila scenario ze video zilariwo nao zilandabo ila montage yabo dhama nangulindo anongo ndini wode dhama na wahedi fine kama kalma jayo kweli hayatoa hazamba yabo yo hamba kafaboli wali wanruanu kwatsina banu goribeha rijali mwambie nukaya na mtafadhali wa Komoro msane bo wakati banu nguhanza ya puse ya oneso kaze nongozi jija simweleza no wakati na kufanya introduction ahe zemada zangu zinukaya mono wakati rala huja yembajini wa mjiliana wazee ye prefe merat chandu indinweli watsanganya habo na ministri abina wala pia haringwa enda wata wasome hiti mabanga bo majeni warenga mapne wasisopare ni watamndo harme pare ya nyumeni bala wandu wawenda hata watrete wayabo kariwo makriminel ubahani wajofungwa watsifungulwa alama adui kabatsi adui hamadao wandu warenga pne watapare ni watamndo izo ngo zijiro kikawaida arma mandamano moroni zijiri homa hala pia zijiri izo lezo ngo zatsoheni wakati majeni hawo wandu wa manifesteyo eni kamjauna juzi hunu ya agriculteur hunu Faransa kwa jara ya hata mazambe ne shahula wadingoli sazembe ne zepaleti ne mapne ya hao yala waja wakaya bisarmu Faransa pia wakaumanifeste il faut ne senamna yokaya wenterpele wala walona yonso ne sokaba nusari waswili donc ya baba ngara nzordirwe shwa baba la message ukahele ubo Mwenyezi Mungu yafanya zinu benge ko ujibiwa shaza risalanga jodo huja yemi ya hanyunga mjoka hamba abanga manono wingu au kazi nuzijanziro haukamono pare ya ndahubini ya bangwa la hambu yoitsoho bo hapia ilamba pare ya juzi pia taisisi magali na modema one comme actualité ifilme wa ye pare ya bangwa la hambu yoitsoho boha yabokarna hambe ya mitsuje raona yenkongwa ya kapio honze mamji pia yasi hata ya njamsirini ya pia hata nyumba za fikizi wana magari ngeba ya rendo anzara ndisema ndamano yabo sefini haukaba bakati na besoin de radio sahabwe le bwengilo pare nilisalunjiliwa yemjoka hamba donc nganzoma na Adamu yaje wakati yaelewe ganzawo mrutadi na mtafadhali nyiwandu marenga ensi mkubalukazi nuri salam beshe wao banusambabi ribanu karjambe mihima yoke jajiri ikililabiri karjamba kaba jajire jazinu azali habiru wakati akamana Adamu yezi nungenda zi kafalisi swahula karitsu shiriki lijehunu manadamu katsu fikiri shahaji konsantro kaya ngutsanza rengeze maizaho wa Komori pia yabehebanu wazima usiku uzima wambondele 26 haruma 600 million za kamili zendo za rumishie na abo juzi le kafala mwandole linlaji wa evalue yabo liye tina rafiki waka ufanya wamkonsi wa hao waheze de gazajiri harma affaire ya usanema jaka usi harma masiwa wenda atawambanga nzao plus de 1 milliard de francs comoriens de Joshinda ibaeze de gano wandrika wajirane mihima ila engela jana kola lishiza 1 milliard ngani na 600 million kamtuzi ya investituri mwamba ukababa hazwamba zijiransi na rijorenge mbendunu risedie miji ya hatu seneke tonda asede mtsuje ho walaya leba alila pia shabo ndizonga mnyamizo magunji mwamba kanga mwendao mwende mwafanya dongo za investituri na jau no senongozini wa Komori na mji wakati mwesheleye na mrutadi na mwesheleye oana mwesheleze fami zinsitwa maa ikaonga rihansi zo wana mimi nsujwe mijirikansi
rini ko information ban benge karnado indexe mji ngwaji juwao halmale balajiri la batsangwa mali ya hafula na nsabo za fanywa hu 19 wabweshewa baho wandu wazibala watu warudi wazidungu dingoni wade warenge wazili warudi wajabari ngwanzo wafanye keti hunu tsena wasedo amapeso walo hunu ambakatu lisede mapesi nezenongo izonga jiro harma miji minji shinde shafrene development he miji na nyinga nzomele wa komorukaya banu yotinongo ya mastanja bekar fanye miji hatu ngani hununga monao ese central kwenda hunu za luazir neja usepa que forcément sokela de srikala we commune banu hata wandu privé ojofanya bandongo ze sociétaire fanyo hazi hunu ezinji yoti de srikali kanga si wandu jana wa komori loba na mtojambo wa komori wandu mengo minane hau mengo shenda wongo atigofanya zarma société privée sho wandu wajokande kuma wandu alo harma ma fonctionnaire hunu Faransa yabo na mshinde mwele okaya banwandu jojitsaha sha na msane rihunde wakati relewane siwa komori rejei tikaure mamajilisi banu boja makafa jaure sendia rehunde miji ya hatu zemali zote na zefanywa banu ngawatsingordi wabu hawandu wazilira ngunu raze jasilo masiwani izo pia mwana mkomori bahenge na mtsango wa rumazano ngoziru ndozini ebengeri jaribe heri salari wambie ni wandu mlo masiwani haukaya inu wakati larongo abani na mjuwe mja yebore juare esirlo hunata jokoja ondone mashakanda wa kamtafadhali zankli za hatu za fanyazi banga rujoka ngabu wabenzao shanga watsoku sudi wasawanja harmejo inu mwasana mwafikiri mbabi mwakana mbandongo ikaonge jo mhafilisha nini wa komori heni mbabanu rilio mwanada mungutsorengo wakati wa hahe harumandongo za batanizi tsona hata mbapaida na ritso hamba moroni tsoka batsata tonela magicali tsusi hamba bahana yezenyi kumbizira mwere joma lahun mwanadamu kwanza aswali mwanadamu kwanza akemrahafu mwanadamu kwanza apihe mwanadamu kwanza anemaji ya jokana mwa kwambilo kaya mrushinda hafanya benge mfumo kakulimbahi ruwekana mo sheka utsofanya msunda rukabatsi maji ya biro zungoni aho abose finingo ufo haukema jala dia tsongezeda mwa zunguli nenu wakateda muyazia abo yamba zisa ebenge yabo lijaru mambienu kebanu ni wananyasi wazazaha tu wababaha tu hakika Mwenyezi Mungu zenongoza undreko morira wasular madaraja mtsingo hanza mtsozingara uguguru wa ndongo ikao manadamu ngujojuha yarenge ngo yavaye ndaruma ukumbi olenda aruma maulida olenda aruma feti zeloteli zileho pianga zijazao juziro nari abinge na jeunesse abi vandisa jeunesse mamadu waja jeunesse sambi waja wandu ala pia omashababi waonao ka wavaze ngozira shauri joma lahoni wezitu wale joto la wahalila kwa nakonda mbadoza ya majiwaedi yabo mjandongo ndi ngamona watema jadoko zisiman yanja nkudipia heze mvazazu basi nzaruhura zemagabaka mohonze pia yasaho misiho zisiman nsitwa bia bwa komori wanga mdidodo bacha mwambie nsheza tunde zika mnashida mdizie gari johamba hata mwelewa kasider tabi hao mweswano wada baba sider jokopara mwendemo Dar es Salaam nsirambe ndrabu ngasine pari ya hatu serta ukasideri msedaoni nazinu shayo ija wakatukaya shinde sherumbi boshilo shinji shange bidiyo manadamu ya shindelewe iliwanyu mprene conscience yabanu ngo joko fanya mashuli ngo joko birandabe ndo afanya mashuli na mweneza ngo zajire hambu jan wajoka nzede mashuli ni ye bambao wale bambao wanzo nde hambu hao walomba jinwa je morone ngo atoko jaje yabanu nikamtujisi kino kabala mrujo nda shuli ni habi msinde wanu mrujo nda shuli ni haremani ni vertige mrujo nda shuli ni hajirani problem yanga mjoko nda lapitali nda huu wakomori singar jo mndongo zani he daraja yinu hakabanu ngalela nao ngarijuza nao yebanu nyinyi kamtsansuke manamfanya ushuida bomlo na wana wasoma ndombe wanangu wasomelao nda zetabu za jira bonsiju watso msomo watso unono watso nzia mtsona maji mtsona pare mtsona tamba mwenje msinde wanu ndungu jenda ya zubilo yuhongu ulwaya ezinu violence ajo kaka kaje ujujo kaka wene yaje nozenzi ya piaza utsongezao wezi warenge mvuzi tilwa vanu watso mwenje gojola la ujonresha kashirengwa malizo kamduka jarengo ematso yabu wakomori ija wakati mweshele mbabi senongozinu mimi ngamzamba ukazende daraja ngazituki yao karina hamba hunulaya ningali mabioni harmale swala la hujun la imaji ngamprofite yabo rinaunzane pia sifanya posto abo juzi tikabaze nongozai mashuli ziri hundao gabo ambabo ngwanzozie mashuli ngamobomye zingu mimi nyafanye milobani shati mwambianu kaya narikenazi jo rihashirisha mimi wakati na jamanu na mimi njaja unuhale Faransa sho wakati na jamunu sidoona o anu mafrike wana nyasi wanu o wazaze wala
wadoka ze makiemba la miaka zoleo yo he hata yaremana neze metro hata uko ajunja almwema bus walango ndo harumaze shuhudi baheka ngabo ze twarabu hunu za hatu za hemiji rado ndare fanywa wakati huo akaba twarabu hafu base kare ndengare mo twarabu banu sitsonda balema afrika ngo unasaliba la baongo armengo arida hao landeze shughuli za hao waondo andu akawa dominance inu ha shughuli ya mafrika ba hawende pia waelewa wallahi alazim sinde communauté ratsobaki rarende haseho uharumwe Faransa yinu nabo sinde nsi masikini mengoni mweze masikini siki zilo harumwe ulaini shangara nzoke sinde rilo na mali mrajosu butaone mrumzaze nde salina du 5000 € na 500 €. 100 € déjà c'est beaucoup. N'en parlons plus. Harumwe nsi masikini mengoni mweze nsi masikini za eduni. Ijeke simba. Bomkomori. Mkomori kujelewa eba nga msigolo jamu rambe ukaya mruna jobanu ayalilevo soni mai vala za expressions za shikomori zila baba hatu za hatu abunga msingo fanya kinyume ezilonziro do kazi la generation za zalo abantu rako fikiru ukaya waondo wacho koja waritoa mhima unu waja wasawara konduze wanga opiri rahanasi no wazaza hatu walobanu wa baba zinsinongo zilo namrali zinongo mfanyo zinu za development za hemi jine zensi zonga zendo hezenongo zaho waja watsahe wende mruma sikini siki mkomori wa jamani gocho kwanza kengoru momili eroke wejumando wejume Senegali ya ulonansi ujosubutaji farijio wejuma mkongo wejuma wokosonsi pia hondi hori rendore reswanye rendore soma rendore fanzeno ngozo pia owandu waoze to abiarifanya hunu ngwazifanyao kabatsu zifanya ngabandu loba nuru mao ni makongole ngabandu loba nuru mao ni masenegale wawandu wa entreprise zao banu walo naze batizao banu wevolue yo mwenda mo Chateau Rouge na mtsonene saduka zimala mkomori Chateau Rouge amjondo kama Afrika wa mashinwa wandu jao na mwende hata ni banu mjokweni na mwende zanyu Lyonse na mwende mwaono malauka uzozi mwenzanyu Marseille mon wao wandu washashi wao watoto waili wararu wa bana maluka na bate mkomori yeka wasaidi ebanu mkomori gujoko parole wandi bwa komori ijeke simba 10,000 € warwa ya uze 500 € uze 200 € ndo sali nlo jibwa onejao rujoka ujoda honi tsamba majiri no tsojoko shindo na warinika rujoko tsamberi bikensi runde bale zilipia zitsunia zilaziu zilangizo heli fulani izo pia ngari julana wakaya indensi ngari nyeshio inu communauté weka mjo mashurini Marseille nga mdo Lyon wango jo parango ndo jau shason tipendungo ndo ahe mana nyangwelewa ngari julana mihima ngari joka okushinu na milore kakujanja mtsangoni haukesa leli yaho kuna ushila ufanye zindwa jina yawo vantaramu njiwendi karijo shora rushea wazaza hatu wababa hatu kamzia ye foli inu na mengoni mweze nongoziri tambishao siwasaya dokale wo inu ngungu subutende hato wa 40,000 au 30,000 € hafanya depensi hande hundu faida ya 10,000 €. Yabo hundu na hundu 20,000 € na balato wa 30,000 € za depensi haukanga bo sali hunu reconfirme wao kaya ngabo wandu warengo sali banu ataza 15,000 € na 10,000 na 8,000 wo shashi de kaurenge sali ya 5,000 €. Yabo kujataze depensi za hezembu zimajana kujata ensole witoila kujata ze charge wana bali bao mbabango mwana mmengo anza changer costume kadondaru mwana mshe wanza changer magauni mane ngabo matreteuri ngabo jau mwendo evaluer zenongo zila pia ngazi wasuli haruma depensi ya 30,000 € mwana adamu mkomori sikini siki rijula wakasime ngoni mweze nsi masikini ibano vantara unuwendi wakomori ukoyonga rijuliani hao yokarna ujo wananenida kamransira wanisabanu womkomori ya ja profita nro 1,000 € ya sojo ulo komori hao yonro 2,000 au 3,000 ya fikiri namna ya urejei hao yenda harumanzi ya zokashinda bwembaba hanu ya rengo waili wararuya waruma maransita nongo zindi ngo hibanga saruma situation zero yezinu za jiri zino joka rusedando kamjoda mbari ndo communauté internationali donc ukwezi wakomori njakanzani kemleha kuwa rumaye sujet yinu shatkanzani mwambeno wako na wakomori ukaya ngarendona ayi surtout ze générations za jazi nous c'est fini nsari tombe arma piège nziro banumru jofanya ndongo hajibiwa bila batino ka hajika dombe zone kamfikuru kanga bomdu mkomori rifanyo zeno ngozini rilala batina dene izondabo wandu ashashi wandu asaranjari mwa ferinu rekade zada na milahun rekande zenyikumbi rekande mitsango ujohunda mruya de hata ala halele yo yalawe batino kangu ilo mtsango bahanu hao mapesa apati walma ukumbi hao ntsonseya hao sinia hao tijindini ola patso mfule ola patso mbe zenongozi la piangizo harumwa dene ngabo wa joswami shangabo watso joswami zemwaliko emahanduza atungwa adungwao zenongozi pia bidirunde wakati rifikiri
riamenage reshele maisha hoa na nezanongo hizo. Donc ukwezi wa Komoro mimi nsina ujodo mambani ndongwe katsinda zinu ngejoka yo ziro harma generation amande yatu inu ye kalendo anzabu ningeza nongo hamande lizifanyisha ora ngwema hata na leo wababa hatu waja karne zindo aji ngabo zorjo kopea ngabo zorjo badili bahimengo mwezo badili dezendongo zinu hakaka zituribe hata mbaba hanu zemaliruma hunu pia wane wa mji mzima wafanya mashuli mazima banu wajoshinda wevalue harma 200,000 euro za mashuli mane yaondo ushashi hakabo tsiruma 50,000 na ayo mashashi holi honde mashuli afanyo hunu ujo wananga sibanunga sina zetabu za hiyonsi ngaba komanda mano Marseille wakamanda mano Paris wakamanda mano Lyon hata homa la pia basani mnadhirionuka ya samedi nzima bwa Komori samedi nzima e kama ndo anza mtsanganya rumwe mijimine na ivumbwa hiyo Marseille Paris Lyon Nice mwewaza ngamjondo kanga bonyi kumbi za timizi 15 na 20 haruma mfomo nzima yena mwazo binadamu wo paraporo yaho wandu wajo wejusaleji wahabaza nongozi tsohenda bonsiju nabo wandu wangu atoko jamadua lilebie wasekomora ndo ambaye maishanga o maziro walawolwa wambe wanawolwaya na wensu wajo para wajo wambe tsindizo ngwajondi hasalini wakazaze kiyemba wababa wangu uhula ngasari mwangu aridena nsabu hamabala si wandu hasalilo furahani na bala kinyume ngasi msibani haukangu joka usako mori yende yare mwabala yakeka shindu tulala pitalianga liwashaundi hokaya ulamna ndonga Joseph wa evia hengendo esize bala handongo za joka zundula pitali mangali balangu joko sa komora kekendo ndumba majia hano balangu joko sa komori ya kekendo ndumba mwenja uni haya lala yetsore manuade ya jojo hamba yemruma we mrumshokanga la banda bana yojoko sa komori ndonde bado wanaho wananya onduze pakiwa tren shange tayari yake harma salimunu ya panye tour ngabo wandu wazazatu banu wanasho atunasi abata si wandu unu ngari zungulao nyikumbi 4 nsanu siku zima ndungu njo harma se platformo zinuze weekend jusqu'à 4h du matin wendo buanga le ndongo zamradi ngotsonda balandu ngo almanyi kumbi ngo atsingo zina na hulandu ngo ambongo afao halafu wandu wefanya hypocrisie banu eshemeze abweza jiri hambuzila ngo jonandu banu ngo alaniyo no banu ngasina pari ya responsabilité haukensila ila ho wandu warenga otage shana sibatu komanga rjoka ufanya tensila itibake hali la bwa Komoro sijawu forina nuzane rambilane zindongo za maskitifu ngamzono mzaha ngabandu azono laha Mkomori kujikomadi ngo hiwarambua banando harma osia indien goto ko jifarisa wane msesheli yende Morisi yende Mbushini yende Mlarenyo yende Mdahu bo Mkomori siki simwambia ni esoi ya pauvreté ya hatu sangatenyo 50% ya population ya Komori wawandwa mndu mzima utushindo nda majana mailu siku ya rumia kama donja almo statistique ngamona we ze dépenses ze déficit budgétaire ilonizo ze dette extérieure ilobonze ya importation na exportation si do andrika ukartina madini obe habonze si do andrika ukartina wandu wa joko mori wari visite tiwa joha unono tiwa joha msomo tiwa joha utso jao nendongo sindensi wasi cherlo harma udu harma Afrika nele bara kwa wai la vim na made mwatunde mone na mso jivumbula zansi na mvumbulani hapa yehunu Mkomoringo to madendea ikenga we na malira hane Senegal gojoko ta madendea kenga we na malira hane Mbushi ngawoto madendambe ngona malane Dar es Salaam hondo weswanya nusiku ngobia zizondo bimanga bo Mkomori siki joke simba ko karton darjifanya wanungara nzol bakari mo vantar donc ukwezi watukufu ya mada hiyo ndio wajibu rijikomeye rimaruhe ngondo pande huo amando armo pando ya investiture pando ya investiture ngasarma situation zero bwa Komoro haukaya sana nzol mwambieni vanunga ruzulisi wao bana amandiso armale bayalaji ri harma wandu wa SRC washinda nao bari kwa jani kwa zebie wa habanwa deza nao otsafera hatu namdezane hata ndushishinuki madorezma ni wa huwat ngabo azazatu manu ngabo baba hatu ngabo wananyasi namjile bari mwambianu kabanu wandu wadunge SRC nuba Komoro wanu kwa jedunga hafaida ya hiyonsi wanuwe dunge heni mdu adungu hafaida nafsi ya joa loha rumaze idara kazi jenda huletsa zino abazi wasu ilimon wasu andiso haba nuwe jipano jihansi izo biye kwa tubanda za biye za vewa hunu halafu mimeshi msesa uhanda nirane janji ya sofarma ya ferin ebanu ngalal hakika ima na Mkomori ya tsungojore ndo mjinga yenga mjuha umweru wa biye medarmu investiture na nika mjavoti yani banu miona mruhamba uka mjitikadi nendo shuli nahe mwana ama hauja bawo mru yani usunjwa ani nsonda na pasosha no shawandu shamondo heza hangu
eba nyinyi za halal hakika ani risale lo kananro anzonde wa do tembeasha eba nurarangu mtsitso tende mwa valorizewa mwa estimewa mwambilo kanyi wandu wo vote ngema jonda mwafura ihemru mamvoti shani wandu ata msone droit ya voti ritsoni kwa haki ya hatu en tant que diaspora zensi za Afrika presque ngwa vote obana sido Amerika okartu voti eba ninga madombia mshingane bia tamdo shindana mwepo hamadano mwe hansi no wandu walo ambasadi wala waniki wala kwa janikiwa na mjile oui senasinga sibanware mwema koti amonao yankli ya hoandra wapanga wa daula haki ngunjo masulisha mwanashe wangu Hasani Sa le négociateur Pentagone de la République wala ajandi asande bia ingari mombawe ya wasuli komori kamgwa benzi nyinyi mwaka abantu malize balabala hata kamsujo malaze bie za henda mwaba nunga mshinda nao izo bie za avion mrajitsinza wata ya 2000 hende komori hazahahe zibeo ambasadi ngemkinoka ya ahamada no andwa hahe warenge wanyisi za wakahanza kuwabakia bo kwa janiki wale bali hea mhabanu maliso shindana karjero aze biyezini kwa wakahanza singa sipandangu hale sido andu waza linganyi hamade majoni wala ruono manu henusi kwa tsingolo ambo kaya wandu wala lingoni watu kaserse wajani kwa ze posto sira kaserse nga sipanu kartsure ngo hazini mais c'est bien normal parce que nyinyi kamtsi bala haiti kadishandongo shanganyi mala faida nafsia ebenge abora nguba wajua izo nyinyi mlonizo ngwa jodo mzuri sani no mwebaki iliwe mvura ni heshambo isho ngamjoni kwa maudu awejo na dawo shao utsovurwa bala dawo simbuhero hata musabo junduro wandisopane hands izo dizo za mundana ebenge sirjare lezebanu kala usikwa mauduba komori ya investiture ngazandi sawa kama uli design ma gouverneur zenongo hizo ya joka ani shenda kati ule makumi yabo tebidoro ne dalilu ya mbandongo njoka interpele ma opposaman shangar tolorandi sanu wanu ambabalu kumana tumambenuka engio haki zanongo zajiri harmwe masi wazensu zinu pia rangwe problem ya baya kolera iliyo harma shesu wa shamzuani wasabu wafandu jana na ya harmansi hamandasi masikini wandu watimizi meengo henda wanzuani wafariki huwade unu na wanazitone wafarme masi wao pia retsanganya ritimiza rujana henda wanadamu wao pia wahafu rijali tsanganya ne problemi ihusuyo zanongo zahe upepo neshe jundu shamvua share marangomando inu episode ya bili wakati ula wamba fami mengo miranda arushanga rjoke zondabo ukayazizidi fami mengo miranda ruotsi mjumzima iyo tsibangwa hau iyo tsi nyumadza hau iyo tsi ndahu bini waoche wamba balukumani rekaboka rjafumbwe za jirinzuani balazi jiro malapia balate amahame ujiri baloma laula donc ngarjoka ya wandu wa hunda nedeka ya husiana neze indini bili zinu zajiri zinu wabwahi izongi zo zinji ndondo yabo aranzor mambienu kaya samahani le 26 mai le 23 ngalijao maudu banu salandi sabanu samahani shangaranzori rihakikishe ukaya yekaya nyinyi ikaramba maudu yabo yoketsi hula ukaya maudu yole wabo joka upale wezo kasi hule nganzozi lwa maudu sheka nyinyi bakomoto mlaza mkansiri baki harumwa situation yin ya ukayanga rendao ratilo harumwa situation ya sujet ya ukayari rensizeno ngozatu siwa komoto ribadiliwa harumwa namna ya wanataratibu watiti wa wandu wajawari renga warite harumwa situation zero ya ukarikensi rensi ye dati kaondo endao ya andi se investiture ya hema gouverneur yin ihi serike kariwasulinio shariba kukaya gari lindao wajindongo zindwa jina rangu ngeri jodambo kabonga lindo le 26 melo shao zondabu ganzao maudu ukari wonokaya deja uwakaya ndahubini uwakamwali risanga sina harara ukange mkinishao kaya uwandu wao ngwajo kwenda wadunge mbabalu kumani wandu wahema opposant wakamwali rawo na waheza le fijo lebea la coach wadambo kana harika banofanya investiture mwali na shemi nangu jojunda eche nangal johangal josiha zenengozonga lindo bayo maudu ngarandiso ya feri yaweka ijamaudu karjaona dongoza fanyishiha shawandu wadaza waransi ya investiture ya maudu ibiri woshawo zenengoza usane le 26 libiri tena bonga sarma situation zero yaba bonga sarma situation zero ebenge kwezi watukufu
kanzana lisabona bwana nyasi washindano hunheze bie ukaya ngamshindano habie bure haukaya mweshindana heze bie yotsafira hatu na mwende mtsende yoafira han maudu le 22 au shao le 23 maraba menji maudu le 22 maudu mercredi au shao jeudi au 23 banu komorieto jamboka ezalewezo maudu donc ngaranzori mwambie nukaya sisi karjaja banu jeri mdemeni kotsi zenongoza mhundani izozi mhundu nanyi chana mwende majitsahe shezo ranzora mboa komori dukaya na mtafadhali rijuhe hasonsi pia parce que mimi ngamina grupu mbili bana na zonze interpele de grupu ya husiana ne orange de grupu ya husiana ne jua engena wanu makandida wasana evanu mkansije ikawo shao ya hamba ya hoa 23 kabati za fanishar mema gouverneur yabo nyinga mnindao kangarjoka hundana ndo wendini le 26 mai yabo ngarjono ke dalilu ya mvua nde mayingu wajali ya hapa huwasaila isaende isihi mmono zenongo zajiri zonsi pia yekawa nuandu walona imanini yonsi ikaubidize 600 million za sazafani wazijazi nji harme investiture ya hele 26 mai zirengwa zandisizeste de gazajiri harme miji shake jabidi zihansiwa zijezuru mishihe harumandongo zindwa jine kao kaziti na faida yewe imri amba gondo yaji bokongu tsoritse na shanje hiri ya kensi shinraji shemdunda yewaye ebanu yange na fijola ndongondi ngari juwao ko andri amba wende sizo izode zameli za huwa komori ala hakika bani bide mkomori ya jelez ebanze malizatu za balindi nzirengwao zidobo shanduno jotinzo abie wase komora haruma investiture haruma mbando wendi zemaliza huwa na komori ngasingo joko dende so abongo jau hala furida aze ya wenye nyewanduka wale onu Muhammad Daudua ngoma goba ni wakanzi ngamwambao ka wede mrika onge ne strategia ezo ngozino ke jabidi mlali hauke kale 23 la he jeudi yo shao libiri ya wele 26 mesal maîtriser wa na sisi karna hamba ukaya wandungu ajoka ujoase kwe mizinga haungu ajoka ufanongo fulani she population wiyo hamade heli za hamba hamade heli mwatsa wani miji minji banu ekenu wandu atsoba kwa mijini hao wanduwa daya washemeza wamba yaboze nongo saza lisonda no wasili haukaya zinundongo kaunga nzao wandu pia ke mobilize wanungabo nongo kauti mpaka wandu atojo ko shinda wa Samoroni haukari wanu wakati mwinji sihanzari ya ksedata wasilomi kapitali gotsenda babalwaze frontiere shandu bana wabalilo anzo waje watsije rangwere gwanzima ngo utayari wabe askari ya hao wende wa himar maze frontiere waribalili wa mitsami huli watsije walwe hame watsije walwe tsanda watsisi he nana ubongo nandu wao iho waje na watsobalilwa watsije yaboze ngozi jiziya vanu na mtsikarwa mashindano ndongo sinji vano wandu wao walindwa waje wake hostad maluzini ya ikoni wao wangu walindwa wale harumwe mijinze shao tsidwa lo moroni yebenge yabo rangwese kausi anza afanye bunjilio mona mabunjilo menji yazilwa moroni bala yejua wanza afanye mabunjilo hali nsiyo yo wandu wa he union de l'opposition wandu wa he heni wakati wanza wafanya mabunjilio le jeshi lotsonda lihimi le bavula lamba jini huja wazia wala wende wahimetsanda wazia wala wahimihula wazia ebengabo loba tunarizia ya hao ya sende sasa retila kwa jojunda wawo che harumwe stadi ya ikoni ya maluzini amumnadrion watsikendongo zinji na ritsobaya mijahatu ritsibuwe ya roha yabo kabatsindu shijo Samoroni ngarjone investiture na yongari yamba wakayo kwa nuko shida fanya nongo hauriwone jeshi wamba ngo zuizira wonga joko shida fanya nongo ndi kwa no shida njarumwe mijahatu pi wo wale wo wadomba jini waji wale wo walofumbuni karitsobaya mbajini wale wetsandra waji karitsobaya tsandra wale wo wale mitsamiri waji na tsobe mitsamiri na ribaye ho mahala pia yena waji yeheli wakorizi ya tijaruma zema damano moroni yonde heli batulorizi yao walo muhatu watijea riwone kangwa joko bulandu waji na yoke tina nongozi njaka ni mambioni kwa naka ushinda wanjarumwe mijiatu wabuwe wanduza mvu wawate magarini wabwezenzi ya wabire yoka tsambardo ziha ukabo yo strategy denonse nono kwa na ushinda gariba yao ye mijia hatu komruro hole 23 lo shao jeudi ko joro hale 26 c'est fini nde mijatu sindera jiwa shaka tina tamba nongo yofanya onasi karitina wala thawatu sinao emabangwa hatu ze parisi ndera jitini ya preske yaboketina namna ebenge kwezi watukufu so kwanza nje banu jershe mezembabi ruone soka ya na bakemba wakati bo mkomori uhafilihe na ndongo zilo muhimu nemesha rirensi ye namna yokaya yeso itawa bon non yeso ke jabidi ketra
Bon, avant de vers la fin, parce que ambare son itra wa chance chasbari. Riti hafilihe na ndongo za majagala, marabame Njeska Said. Na ridunge za muhimu, wakomori mlo Faransa, na mtafadhali rijue risutene anedi ngohi bensinu ila hatu. Na mtafadhali ni wandurilo Faransa, ni wazaza hatu na ni wananya sino wa baba. Raha fili haneze ngwaride za hemfo msine mfumbili, mkena zijo mhashirisha na ukaba nuzembio zila pia ndo masiwani. Walaze shughuli zila shughuli za fami, au shughuli za mdu mzima, shezi lo hula zila za tusonsi pia. Utende komori honde hure mahula neze menasi nejau, ukakuchingo ufanyoja ukayo demesha madzilo alo hula, mruwa enshi mangama hana maha. Gofikuru kango toka usakomorende wale mfiha unyama volovolo kena mdadindi. Itosido tsokabo bahingo kona infection. Heshere watu shizea, walo hula mandi wadi mwamba mkomori kafu wa mikrobu, banungabo wazea benge tabu. Shaji imagine mru watu zea zenongozila. Watu zea ulona wakati mwinji watu nema jesimani yana. Watu zea wakati mwinji ure mane nema undi ya lohula. Watu zea wakati mwinji udungeze nzia za simbuhane magali. Ngojo hunuirewe. Ondronjingu watu wa mitsire jehudu nsojama dese normal. Ebenge yabo wakati jifikirie. Uende hula weshele ulo hula utisola. Bade nsinu, bale ukahama bale mfaransa. Warlona ze passport za rujuzil. Baibala renda hula ngaronamu walo hula. Balala luwa komori. Shako libala siwa Faransa. Ritiji hadaye. Banga monao kahi nwanza expulse wa banu. Gutso expulse wa henzari. Mrienda hula na kubalukatu ndubahati. Mkwani fanyo kamkono shepande shinu. Ilini shinu nundembai njensovu walo hunu. Shetsi kebala. Abonga mwenzangu. Engweno nda hunu hundi ho wazaliwa. Wako tapala ujotsa emesha hunu. Amwendo vakansi. Kutsonda vakansi ngondo hanyo. Ndo wauneze famizaho. Ho wabitsa wakati mwinja armansi rarengwa otaji. Nduna kene esprit yo. Paske yo. Yonde yone saumana wansi. Wane vakansi jodo ambenge balangar jo ulaya. Ya mfaransa kamba ngondo vakansi wongondo armansi ya wandu. Shayensi ya haho. Kuno jawire ngondo ambo kangondo vakansi. Amina vakansi ya mwezi. Bon, ye termungara bo vakansi. Sheki kweli. Yengerikana zorendar jodo ja vakansi sha Faransa. Shasitsu androdo rohanga mbari do vakansi. Halafuri kamruhende. Ya onoze tabuzilo bala. Mruna jimeta sa place à la place de l'autre wakati yatu joka hondo na fasila jahunu. Wokozi la olanshi yo. Zinadiso wajokangu anshileo. Jaboko nusi yatu zienshirangu. Ngeri kausoveri jemala jahunu. Yabo ritiluaze bala. Yabwe manara jahunu raparala ata. Mbaja keko la luenda masalini hunu. Sumambianu kawanunga wandika watare kamu hazini. Wananyasi mafrika wanunga wariteshe yao. Zenongoza mahari zinubingo na zetula TikTok mkomorie teshelo. Ngwaronoa jinga. Kama katiora mbiyobano wanasho anuwa wandwindi. Ukamdungo ndio atoe mahari ya 10,000 na 5,000 na jau. Wosila muyo israfu izo kazi jambwa. Nongozi njika ukweli kelko parngwa una raison. Kale woyinu mnungo ndio ya bire mahala iho abine masakadari ni ya tolo amalata njebanu. Ya jende msiruni hafanye mbahazi ya wakati onde 10,000 euro. Ya jenda asediye hula alaya. Hawia libe magama yaho wazaza heno wababa waka ujusa wabaize mruja hunu. Mrajare ngwabe halasali nsunda risho kazisa. Tongozo pia mkomorika tushindelewa. Haungwelewa shangu jirendo naive. Ebenge banu sonsi pia. Banu kabatsulo mjauri banu. Shangala nzori mwambie nukangara mula nao. Nywangu mjuswe mapesa roandrome roanduwashi. Harumaze saliza manga hunu. Nojibu wanezihi majana mailine zuimengo mitsane zui 20. Na balanga walozi tanda jula wa alindao. Warende hazirewe. Rijula no sonsi pia. Nono. Kabatsulo namba utajiri banu. Dairu komori kabjaha tajiri. Hakuke kangabo mkomori mtajiri jodo monari mazetabu zilo zinu. Hakuke matajiri wa hezensi. Makafama de ajiri hambuyana. Wa uenda iho hambiyo hanai na nahi. Na magari ya majuna nsohole. Wala henu zondrero wahende. Wala arwa magodoro ula msaada. Wayambansi ya kisilamu. Karijaha na tajiri. Haukanga sinemi jihad. Weshomrari wala matajiri. Kwa tushinda toto depane wane watanu. Wabamna sosiete watorengandu wala rubala armamji. Wafanya mbahazi watobura armazefa miziri. Uo tajiri wenanda. Na singa si hunungaro nao misiri ni hunu. Wahindi wanweni wakati ngwa jua wetu wa milioni na milioni wa sede misihili. Ngwa jua matajiri wakango na menji. Shangwe shelao watona. Inyinyo tajiri watu wa komorindi. Sidokaringa mdosa mrikari bala mnungu jono kabala ngendini. Na vanu makatinga rizovea warmo silamu. Senungori fanyo zinu silamu hata. Wakomori. Garendo or. Demana mnyezi mngu haya tsingore mambuda. Na muneme la tsingo kutilo armaze pubele nusiku. Ila tuwa biendina walokomori watona. Mweneze toa biarzifanya hawa wazaza hatu. Mdondo mihanse mwana. Numbaba. Wala arume tada hata 2h du matin 3h. Mbrajundo arumangwari dengu tsozi na salini no jiju sano jamfu. Yeula usila mudau. Tongo zinu na risane.
rionese mbandongo yokaya rihundeze sherehi zatu jezensi zindwaji riswarifu bilare shelensi zinuzazali zinzinde zilo muhimu nasi do sana riwane rishemeze riwane kikweli wandu mjazao ze sali hunu ni samedi dimanche mtimizo andu sali 17 me faransa ndungu ndo tikalisha mvu pari iho hauli obana u Marseille awindini ndwende mbio hata zungula sali ndarune usiku zima ula mru mzazatu mru babatu wala zila ni kumbina mashuhudi na balaye tsoparoka ya nzoba aimanaho lwaya nzoba rikana mwana atamba muslimu afumwa nzoba balanga mwana amba faina viole wate mahakama ya birikinrabo nzoba banu kwa simiro ye daule daza zenongozonga zendona hii ngaruhonda nao plus dex haungaro nao belkuru haungasi republikile urendera hambe kana huja na bongo jondabule YouTube yanze angale zijiru ya doshe mezi yiyo hipokrizi umana mkomori izo ndrabo tonku kwezi wa komori ikawajibu njuseleji nambe wandu wa hakiki nambe wandu wa Ahmed Dambagwa Muhammad Sambi nambe wandu wa afungwa piano wandu wa sikina wensi njwedi ngo hibaza nongonde hali ino kabati na mnendo ajisodo hukaya risensibilize mwesheleye nsibanga sarmatabu nziro mkomorulo ulaya kuna kahenda wazuru wa emazamo wazuru zefamiwa ono alohula ngojoenda atahanza ufanye masadaka utsotsa hensole neledziwa kuna uzihunda na bala hutanyo kamwendobo jando junde na ono hafani watoleze duani wafanye kuna uhunda hata nsole osope maele upare wane wajaso mekulwa bwa yabo hunu kansingo jibuorende utishemeze ngojo ka usako mori ngojo nda treno aeroport parce que ale pare po akabatsigali joka hubalo ndo mjini ngojo siswabo pare juu neze vali zudwenda hemindu wananyasi wanzwani na malingo asufre yo bonsi jubani wesako mori na moneza ajaliza eze avion zijiri ngumu mwali ujokao womrulo na bawa kati ya mifumo mila umwezi ya joshinda bloke moroni mfumo walaka batsa avion ndo mwali kabatsa ndo nzwani yabo yoto biendi zekoli zahe zitrene paske voli keti na nafasi yoshinde bale zinduzi ngena urgence nge mwalingo mzende Dar Salama wende malasu wanye nge bidwa biduleha moroni shabo wakati yanzaro wengu jondonde tsene voli yani leo ibanu nga siwandindi izo pia yonsi mwishia wanduwe mabani ngrabo na bonga mvive realite nge yabo de hali natangi kwezi wa Komor nga mziombabi oskwalo inu harmwe madainu ban the prochaine madai jojabani inshallah borjoka namo de hadisi ya Bilali wanawafundi swadiki na Mera Fatahu he hadisi ya heheji nezemali za nyanganiwa zambao zideturnewa kiasi ya 300 million henda hajumar no msajaja watilwa ni belu harumaze hadisi zinu nani zo Fatahu ya hamba harumai konferansi yahe ya kahendekso wanahatu wanazioni wananyasi walio iho Arabi Saudite wakawenda wasede mihajia adingo wa vumbu wa hana nrongo wa mbendwa hula ukangondore ngashahula wehila na jau zanongozo pia ngarjore jaiban rejowa komoriwa dojua baba nwensisa isiswa bonsi bahata iladi nino silamu wanadamu wadungu dungoningo hundrao mapatu ngarjoja rambe zahambwa karnau wamba mruheba ukajeba showa komoriwa ndo jojije hezaba pia donc kwezi wananyasi wa Komor ngamombo Mwenyezi Mungu ike semadana zamba banu mshindi mzidungu ndo au chao batido ambaja maudu do chao Léo le 21 maudu le 22 et jeudi 23 des investitures zahema popote wa gouverneur et le 26 des ambabalu kuman yabu nganza wa Komori wake hashiri hezenongo hizo riwanise reshele Ahmed Dambagwa Muhammad Sambi resheloa na nyasi wafungwa resheloa hafa resheloa rende haze wawade walozirewe nano wata walohunu na siravu zingamani haritsojo ahenda nana bengerende ritsojwa ngarjoko ufanyaji upando wa huwa shindano heze biye yuafera hao na ndewa tsa hamada na kabine ya hahe washindane nao na sisi zindizora kauzilinda rijokani nyi warumadunga mbahindu shaka mjadunga fikira sazinu zaidunga zelao harumazerezo mjabanunga mjipu wao habie mwatunikiwa nusuanikiwa ndaru investiture yabo na mwende mwambe mbaba lukuma nile chimbadi ngwambokaya wasaya waja wasakwa jaja honda nyi hawani kwezi watukufu garika zova nujero na ni harumamada zindraji wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.